Abahanga mu kinyarwanda bo bati ishano ryacitse umurizo. Abakirisitu n'abandi bo mu madini bati ibyahanuwe byasohoye. Abandi nabo muri politike bati ibi ngibi ni akaduruvayo kahashize. Ese intambara ya Irani na Israel ikomeje guca ibintu mu isi, mu bukungu n'ahandi hose abantu bacitse igikuba. Ese ubundi iyi ntambara ya Irani na Israel ku bufatanye na Amerika ubundi yatangiye ite, yaje ite? Hariho n'abandi bavuga ko ibi ngibi bifite aho bihuriye n'ibyo muri Bibiliya. Nibyo tugiye kureba. Nitwa Peter Kefajo Parazementero, mbahaye ikaze. Igihugu ca Irani cahoze cyitwa Persian Empire. Mu mateka ya kera Abapersian bagize uruhare runini ku Bayahudi. Urugero, umwami Cyrus the Great wa Persia yigeze kureka Abayahudi bari baranyagiwe mu bunyage i Babuloni, abemerera gusubira i Yerusalemu kubaka urusengero. Ibi byanditse mu gitabo ca Ezra muri Bibiliya. Ibi byerekana ko mu mateka ya kera Persia, Irani y'uyu munsi n'Abayahudi batari abanzi ahubwo bari inshuti. Hari n'indi nkuru izwi cyane mu gitabo ca Esiteri. Muri iyi nkuru umwami wa Persia witwa Xerxes wa kabiri, muri Bibiliya yitwa Ahasuwerusi. Uyu mwami arazwi cyane ku bakirisitu. Umuyahudikazi witwa Esiteri cyangwa se Esther mu rurimi rw'icyongereza yabaye umwamikazi wa Persia, maze arengera Abayahudi bari bagiye kwicwa. Iyi nkuru nayo igaragaza ko mu mateka ya kera Abayahudi n'Abapersia bari bafitanye amateka akomeye. Abakirisitu bamwe bavuga ko intambara zo muri Middle East, ubwo ni muri kiriya gice ca Irani na Israel, zishobora kuba zifitanye isano n'ubuhanuzi bwo mu gitabo ca Ezekiyeli. Muri iki gitabo havugwamo igihugu ca Persian na Ezekiyeli. Ubu ni ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, kivuga ko kizafatanya n'ibindi bihugu gutera Israheli mu isi y'imperuka. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Persia ya kera ariyo Irani y'uyu munsi. Israheli yo yahoze yitwa Israheli no mu mateka ahashize, ariko abandi bavuga ko ibi bidashobora gusobanura neza ku byanditswe mu myaka irenga 2500 ishize. Intangiriro n'inkomoko y'iyi ntambara iragaragara kuri uyu munsi kandi irasobanutse. Reka tubivugeho. Nyuma y'impinduramatwara yo muri Irani mu 1979, ubutegetsi busha bwa Irani bwatangaje ko Israel ari umwanzi wayo mukuru mu karere ka Middle East. Nababwiye ko Middle East ni muri kiriya gice ca Irani na Israel. Irani yatangiye gushigikira imitwe irwanya Israel nka Hezbollah muri Lebanoni na Hamas muri Gaza. Mu myaka myinshi ibihugu byagwanaga mu buryo bwihishe. Buri gihugu cyafashaga imitwe cyangwa ibihugu bindi kurwana mu izina ryacu. Israel yakundaga gutera ibitero ku ngabo cyangwa ku birindiro bya Irani biri muri Syria, naho Irani igashigikira imitwe irwanya Israel. Ariko mu 2024 ibintu byatangiye guhinduka, kuko ibi bihugu byombi byatangiye guterana ibitero imbona nkubone. Intambara yatangiye gukomera cyane muri 2024 nyuma y'ibikorwa byinshi by'ubwicanyi n'ibitero. Mu kwezi kwa Mata, ubwo ni mu kwezi kwa kane mu 2024,
Irani yarashe Isiraheli ibisasu byinshi bya misile na drone mu gitero cyiswe Operation True Promise. Irani yavuze ko yabikoze nk'igisubizo ku gitero Isiraheli yagabye ku biro byayo bya diplomasi muri Syria. Irani yarashe ibisasu birenga 300, ariko Isiraheli n'abafatanyabikorwa bayo bashobora gufata byinshi muri byo bakoresheje uburyo bwo kurinda ikirere nka Iron Drone. Nubwo ibyangiritse byari bike, iki gitero cyerekanye ko Irani ishobora kurasa Isiraheli mu buryo butaziguye. Nyuma y'amezi make mu Kwakira 2024, Irani yongeye kurasa misile hafi 200 ku birindiro bya gisirikare bya Isiraheli. Ibi byatumye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi urushaho gukara. Mu mwaka wa 2025 habaye intambara ikomeye yiswe 12 Day Wars. Iyi ntambara yagaragaye kuwa 13 Kamena 2025, igihe Isiraheli yagabaga igitero gitunguranye ku birindiro bya gisirikare no kuri nuclear bya Irani. Muri ico gitero abasirikare bakuru ba Irani barishwe, abahanga mu bya nuclear barishwe nabo. Ibigo byinshi bya gisirikare byarasenyutse. Irani yahise yihumura irasa Isiraheli misile zirenga 550 n'indege zitagira abapilote drones zirenga 1000. Ibi bitero byibasiye imijyi, ibitaro, ibirindiro bya gisirikare, ingufu z'amashanyarazi. Muri iyi ntambara abantu benshi barapfuye n'abandi barakomereka, ndetse abaturage ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo. Nyuma y'iminsi 12 y'imirwano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize igitutu ku mpande zombi kugira ngo zihagarike imirwano. Kuwa 24 Kamena 2025 habaye agahenge k'intambara kiswe ceasefire. Ariko nubwo habaye agahenge, ikibazo nticarangiye. Mu mwaka wa 2026 intambara yongeye gukara cyane. Ku itariki 28 Gashyantare 2026, Isiraheli ifatanyije na Amerika yagabye ibitero bikomeye ku mujyi n'ibirindiro bya gisirikare bya Irani. Iki gitero cyari gikomeye cyane kuko cyahitanye abantu bakomeye mu buyobozi bwa Irani, harimo n'umuyobozi mukuru w'igihugu witwa Yatola. Nyuma y'iki gitero, Irani yahise yihumura irasa misile n'indege zitagira abapilote kuri Isiraheli. Ibirindiro bya Amerika mu karere naho yaraharashe. Ibihugu bifatanya na Isiraheli nabyo yabirashemo. Bimwe mu bisasu byaguye mu duce dutuyemo abaturage muri Isiraheli bituma abaturage bapfa, abandi barakomereka. Ibitero byatumye ibibuga by'indege bifungwa, abaturage bajya mu byumba by'ubwihisho, ibikorwa by'ubucuruzi birahagarara. Hari n'ibindi byinshi byatangaje isi muri iyi ntambara. Irani yarashe ibisasu byinshi cyane mu gihe gito, harimo misile, drone ndetse na roketi. Ibi byagaragaje ko ikoranabuhanga rya gisirikare rya Irani ryateye imbere cyane. Isiraheli yakoresheje uburyo bwo kurinda ikirere nka Iron Dome na Arrow Systems. Ibi
byashoboye gufata ibisasu byinshi mbere y'uko bigera ku butaka. Hari n'amakuru avuga ko ibitero byangije inyubako z'amateka muri Irani, harimo n'inyubako zimwe ziri ku rutonde rw'umurage w'isi. Ibi byateye impaka nyinshi ku isi. Nubwo ari intambara ya Irani na Israeli, ibindi bihugu byinshi byayigizemo uruhare, harimo nka United States, Jordan ndetse na Qatar. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko ishobora kuba intambara nini yo mu karere. Iyi ntambara yabaye imwe mu za mbere zakoresheje drone nyinshi cyane mu mateka y'intambara. Iyi ntambara nubwo tuyibona guca, ni intambara yagize ingaruka nyinshi kuri uyu mubumbe wacu w'isi ndetse ku migabane, by'umwihariko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ibiciro bya peteroli byazamutse cyane kuko akarere ka Middle East gatanga peteroli nyinshi ku isi. Ibihugu byinshi byatangiye gutinya ko iyi ntambara ishobora guhinduka intambara nini ihuza ibihugu byinshi. Abaturage benshi bahunze imijyi yabo kubera ibisasu n'intambara. Ibihugu byinshi byagerageje guhuza Irani na Israeli kugira ngo intambara ihagarare, ariko biranga. Kugeza uyu munsi intambara iracafite umwuka mubi, nubwo hari igihe ibitero bigabanuka. Hari amakuru avuga ko ibisasu bya Irani byagabanutse cyane kubera ko byinshi bifatwa n'uburyo bw'ubwirinzi bw'ikirere. Ariko ibi bihugu byombi biracakomeza gutegura ingabo, gukora ibitero by'indege, gukoresha misile. Ibi byose biracakomeje. Abayobozi ba Israeli bavuga ko bagamije kugabanya ubushobozi bwa Irani bwa gisirikare. Irani nayo ivuga ko izakomeza kurwanya ibitero byayo kugeza igihe umutekano wayo uzaba wubahirijwe. Iyi ntambara hagati ya Irani na Israeli ni imwe mu ntambara zikomeye ziri mu karere ka Middle East, muri kiriya gice cya Irani ndetse na Israeli. Muri iki gihe yatangiye nk'intambara itaziguye hagati y'amatsinda y'abafatanyabikorwa, ariko igenda ihinduka intambara ibihugu byombi birwanamo imbonankubone. Iyi ntambara yagaragaje uburyo ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho rishobora gukoreshwa cyane mu ntambara z'iki gihe, cyane cyane drone, misile n'uburyo bw'ubwirinzi bw'ikirere. Nubwo hari igihe habaho agahenge k'intambara, ikibazo hagati y'ibi bihugu byombi kiracakomeje. Abasesenguzi benshi bavuga ko nibura ibiganiro bya diplomasi bidakozwe neza, iyi ntambara ishobora gukomeza igihe kirekire cyangwa igakuraho ikinjira no mu bindi bihugu byinshi, dore ko Irani yo yatangaje ko ifite ubudahangarwa n'ubushobozi bwo kurwana iyi ntambara igihe kirekire. Ku bw'ibyo amahanga aracagerageza gushaka uburyo bwo guhagarika iyi ntambara kugira ngo irinde ko yakomeza gutera ibisasu ku mutekano n'ubukungu by'isi yose. Hari igihe aho waba uri mu gihugu cyawe waba utekereza ko ingaruka z'iyi ntambara zikugeraho. Niba ibiciro bya peteroli bizamutse, ingendo zihita zizamuka. Niba ingendo zizamutse, ibyo duhaha, ibyo tugura bihita byongera amafaranga. Ingaruka z'iyi ntambara nubwo itari kubera mu gihugu cyawe aho utuye, nawe zikugeraho. Nitwa Peter Kefa Joe Prezementero, ndabashimiye. Naho utaha.